Begini nasib jadi bujangan. Setiap hari ku main PUBG, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya pacar. Hati senang walaupun tak punya pacar. Apa susahnya hidup bujangan. Setiap hari ku main PUBG, tak pernah hatiku bersedih. Hati senang walaupun tak punya pacar. Hati senang walaupun tak punya pacar. Irha. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya di-subscribe, di-like, dan setelah menonton video ini, silakan di komentar. Terima kasih. Oke, kita sekarang mau melamar kerja ya. Di sini, kabarnya di sini kantornya ya. Oke. Saya bawa beca karena saya tadi habis ngebeca ya. Halo, apakah Anda yang mendaftar di perusahaan ini? Iya, betul Pak. Anda namanya siapa ya? Biar saya cek di listnya. Nama saya Robert Mbak. Pak. Oke, Robert ya. Oke, langsung naik ke atas saja, kita langsung interview. Oke, siap, terima kasih. Bentar Pak, saya taruh helm saya dulu Pak. Oh nggak usah Pak, di atas saja Pak, nanti ada musuh bingung saya Pak. Iya. Tolong ditutup pintunya, Robert. Kok saya disuruh-suruh sih Pak? Ya, estetikanya gitu. Ayo. Oke, selamat siang. Yang Robert. Terima kasih. Terima kasih telah hadir di sini buat interview. Baiklah, kita langsung saja ya. Apakah Robert bisa bahasa Inggris dengan lancar? Oh, sangat lancar saya bahasa Inggris, jangan ditanya gitu. Gue bisa semuanya nih Pak. Oke, Robert. I want to introduce with English language. Okay. So, first question, please introduce yourself briefly. It's okay. I know that. Okay. My name is Robert. Madein Padang ya, saya berasal dari Padang gitu. Udah gitu aja. Oke. Second question, what department do you apply and why do you interested on it? Yes, I was squares over the car. I'm interested 1, 2, 3 customer settlement care. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I know it's in my car and the car it is off and where that no gitu. This is your first bentar Pak. Perasaan saya nggak enak Pak. Okay. Okay, next to be continue. Is this your first job or next job? Yes, I want to do. I want to do working in the here. Oh. Why do you so interested in this company? I company Van Java, I company Belanda, I company I work crash around in car eventually tomorrow landing and car ERU. Very nice, good, very good. Okay. Why should we hire you? Yes, I short long, I short no long. Okay, how much salary you expected to receive every month? Every month, every day, every year.
that. Oke. What do you think about working in a team and working under pressure? Can you do it? I think good. I think not good because you so and the body while for it is better than the other for it. Say nothing. Okay, you this last okay, thank you. Okay, next Eka. Oke. Ni hao ma. Ah, ni hao, Chinese ya? Okay. You can speak Chinese? Ah, yes, little. Little. What little? little 小啦，我愿变成童话里。Oke. Ni hao kong cho chai che li ma? 是啊，我要工作在这里，我要钱，我要需要经济社，我要需要家我要需要爱人，我要tahu lah. Sebelumnya Robert lulusan dari universitas mana? Saya lulusan dari universitas di bagian perpajakan, Mbak, di Amsterdam, Mbak. Oh, keren ya. Iya. Terus sebelumnya udah punya pengalaman kerja? Belum, Mbak. Saya tiap lamar kerja nggak pernah diterima, Mbak. Jadi nggak ada pengalaman sampai sekarang, Mbak. Tapi Robert punya skill kan? Oh, punya skill, Mbak. Banyak skill saya, Mbak. Apa aja? Saya bisa nulis pakai tangan kiri, saya bisa nulis pakai tangan kanan, saya bisa bawa mobil, saya bisa bawa becak, Mbak. Saya bisa juga bawa Mbak gitu kalau Mbak mau gitu. Oh, gitu. Maunya Robert mau diletakin di perusahaan bidang apa? Kalau boleh tahu Mbak di mana gitu? Saya mau dekat Mbak aja lah ya. Kalau saya di jurusan fashion gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Saya juga pengalaman kok di jurusan fashion, Mbak. Apa? Sebagai apa tuh? Ini apa nih ya? Oh iya. Iya. Di bagian apa, Mbak? Saya bagian di penjualan gitu, Mbak. Saya pernah juga punya toko dulu, Mbak, fashion gitu. Jual sempak, pokoknya jual fashion gitu, Mbak. Pokoknya saya jual BH, saya juga pernah pengalaman itu. Iya. Saya nggak apa-apa, berarti udah punya di bidang pengalaman di bidang marketing ya? Iya, Mbak. Mohon maaf, marketing itu apa ya, Mbak? Di bidang pemasaran. Oh iya. Saya juga pernah di pasar, Mbak. Makanya saya berpengalaman di marketing gitu, Mbak. Saya sering dulu. Saya dulu kan masih jualan sempak kan di pasar? Oh enggak, saya jualan ikan, Mbak. Jualan ikan gitu di pasar-pasar gitu di daerah Sumatera Barat lah, Mbak. Kalau kayak gini saya jualnya, Mbak. Lauk gitu, Mbak. Kalau kami jualnya kayak gitu, Mbak. Lauk itu apa? Kalau itu bukannya sayur. Ikan itu, Mbak. Oh, jadi itu lauk itu ikan ya. Zona. A few moments later. Oke, tok. Selamat siang. Silakan masuk. Oke, terima kasih, Mbak. Ini jomblo Michelle lah. Oke. Tampang gue seadanya nih, Mbak. Makanya gue jomblo nih, Mbak. Oh, ini puhaukan ah. Nilian puhaukan. Michelle lah. 但是我很多钱啊。哇，很多钱真的吗？为什么你很多钱？你要工作在这里啊？不是，钱 monopoli, Mbak. Uang monopoli cuma.
我的朋友过来帮你去 Oh, Napian. gitu. Jadi saya diterima kerjaan ini, Mbak ya? Iya ya. Oh. Yes. Oke, 谢谢啦。你一个月啊薪水你要多少钱？大概5000吨啦。哦，OK，可以，好，OK。来啦，好，来啦，过来。在哪里啊？Okay, come on. Okay. Let's go. Come with me. Okay. I want to explain your job desk. Yes. To shelter. Yes. 我工作在哪里啊，姐姐？我工作在哪里啊？等一下啦，我朋友帮你去呀。左边。左边，右边。姐lihat in the here ah. Okay. This is your workplace. Okay. Oh, in the here. No, yes ya. Okay. Okay, come with me. In the here, I will working ya. Okay, yeah. Working in the here. Wow, fantastic job. This is your workplace. Okay. What this? This is drum ya, drum. Yeah, this is drum. Jadi ngangkat gue sini ya. Okay. No. Keep ya, penjaga gue ya sini ya. Oh yeah, security. Oh security, aduh, kok gue jadi security sini ya. A few moments later. Wang le有多久忘了有多久再没听到你 Do you have any ambition? Yes, I very much ambition. Ambition busi motorcycle. I know that. You know? I know. Tell me your weakness. Yes, I call you tomorrow. Your weakness. No, call me. Tomorrow. Yes, I got supplies. I want to do. I want to do ammunition. I want to do great zone. Guys, mau ke red zone. Run along the edges of the zone. Yes, I can repeat guys. No, did you know? You know? 我没按摩哎。 Yes. Get the red zone. To run along the edges of the zone. Ground di zone. Itu I know yes. I know that. This is come here. This is color red. You look. Kancien ma? Yes, I'm look. Okay. Give me. Yeah, Hello. okay. Come here to do now. Yes. Enemy. Temanku semua pada jahat tante.